Kementerian Ketenagakerjaan Kantun nerus nureksain tur nyelahin penetapan upah minimum mebaikatan ring putusan Mahkamah Konstitusi MK indik Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja. Menteri Ketenagakerjaan Menaker Yashirli Mausang sangkaning putusan Mahkamah Konstitusi puniki sifatnya final miwah mengikat pemerintah patut nyarengin rumasuk milik bagang indik penetapan upah minimum. Keambil saking kantor berita antara Menteri Ketenagakerjaan Menaker Yasir Limausang, Kementerian Ketenagakerjaan sampun nyelehin indik putusan MK pamekas nyanis likur pasal saneka cabut utawi kai calang oleh majelis hakim. Anggandane taler sampun ngepah tetiga tahapan indik napi kemanten sane patut gelis kemarkiang. Mempaiketan ring upah minimum rumasuk ring program jangka pendek sane patut kemargiang Kementerian Ketenagakerjaan. Napi mali Presiden Prabowo sampun ngician wates galah kantos 7 November majang Menaker ngerumusang penetapan upah minimum ring suang-suang daerah. Dane ngawawahin pini becik ring tanggal 1 November kali tali 4 wantah watas galah majang gubernur ring sajebak Indonesia nguningayang indik penetapan upah minimum provinsi wus poleh masukan wiadin rekomendasi. Nanging sangkaning putusan MK anyar daweg Werespati 3 Oktober kali tali 4 Kementerian Ketenagakerjaan kantun reksain tur nyelehin malih indik penetapan upah minimum ring suang-suang daerah. Mangda kauningin MK nerima gugatan Partai Buruh indik Undang-Undang Cipta Kerja UU Ciptaker sajroning sidang sani kemargiang ring Jakarta dawuh Rahina Werespati 3 Oktober warsa kali tali 4 MK ngambil pemutus ngicalang miwah nguah selikur pasal saking Undang-Undang Ciptaker inucap. Sinalih tunggil pasal saneka icalang Majelis Hakim MK inggih punika pasal ulung dasa kutus C sajroning pasal ulung dasa siki angka ululikur Undang-Undang 6 warsa kali tali 3 sane piwal ring Undang-Undang Dasar 1945 timan miwah nenten maduwe kekuatan hukum mengikat rumasuk gubernur wajib ngamargiang penetapan upah minimum sektoral ring provinsi miwah majeng kabupaten kota. Bali Pos nguningayang.